Аибашьраани ҳабжьысуаз ашәҟәқәа ҳара ҳзын даара ажәак акәзаргьы иану игәыҟаҵагара. Иара уи ала ҳара уи аҽны иаҳхаҳгон, нас егьи ҳаԥшыхын иҳаҳари иаҳбари ҳәа. Аԥсны жәлар Рџьынџьтәылатәи еибашьраан иҩыз асалам шәҟәқәа агәалашәарақәа ргәылаҵәахуп. Ажәабжьқәа, ахҭысқәа, ахьаа, агәыӷра, ажәеинраалақәа ирнымыԥшуа иарбан усҟан иҩыз ацәаҳәақәа. Ашәҟәқәа иҩежьхахьоу фотосахьақәагьы ргәылоуп. Амца дшалагылазгьы Асҭамыр Езыгәбаиа Мрагыларатәи афронт аҟынтә иҩныҟа иашыраҟа ашәҟәқәа иҩуан. Ашәҟәы наарга ҳара вообще инрықәла ус иаҳдыруан дытҟәаны уахь дырбеит Кутаисиҟа. Усҟан жәаҩык рымгеит, аха аса письмо ныҩызбеит, дара дыҟоуп ҳҳәеит. Письмоаҿ ус иҩон аԥхьа сани саби шәысԥаҟоу, сашьцәа зҿу еибашьоума, ма џьаракыр иқәҵны ицама ҳәа. Афильм автор сымҩаԥгаҩыс дамоуп Аԥсны зҽаԥсазтәыз ажурналист Екатерина Бибиаԥҳа. Аусумҭаҿы ирзааҭгылоуп аԥсуа радиоахь лара лыхьӡала ирыҩуаз асалам шәҟәқәа. Аибашьра иацу ахьаа, агәырҩа аныԥшит абарҭ ашәҟәқәа. Усҟан ирыҩуаз. Иҭабуп, Ҭамара Аҩӡба ԥшьҩык зҵеицәа Аԥсадгьыл зхақәызҵаз. Егьырҭ ҳҵеицәа иҭахаз ранацәа набыдыргылан, раԥхьа бнаргыланы, шәара шәоуп ҳиааира хыҵхырҭаҿы игылоу. Адокументалтә фильм ҳашәҟәқәа рышьҭрала режиссиорс дамоуп Дауҭ Лагәыа, Амра Зарандиаԥҳа, Инал Ӷәынџьиа, Аԥсуа телеахәаԥшра.